Gledajte Profil i Profit, moje ime je Miloš Tanasković. Ovoga puta želimo da pričamo o ekonomskoj krizi. Srbija u raljama ekonomske krize, od očekivanja do odgovornosti. Imam veliku čast da predstavim svoje goste. To je Zoran Jovičić, član Ekonomskog saveta Skupštine Dijaspore, inače čovek koji je duže vremena živeo u Australiji. Dobrodošli u javni servis. I profesor dr. Ratko Božović, poznat naš sociolog. Profesor Božoviću, pošto smo se družili nekako uvek u decembru, vi ste prošle godine u ovo vreme rekli, kada smo vas pitali kako ste, podnošljivo, kako ste posle godinu dana? Ne, ali moram da objasnim zašto sam rekao podnošljivo. Rekao sam podnošljivo zato što sam imao iluziju da imam malo empatije i saosećanja za one kojima nije dobro. Pa prema tome ne mogu, ako sam čovjek koji ima moralnu inteligenciju, biti dobro ako je drugima loše. Dakle, ja sam taj svoj iskaz zbog toga tako formulisao. A kako ste danas? Kao što sam u vremenu ekstremne krize tokom dana govorio dobro večer. Tokom dana, jer sam doživljavao i dan kao noć. Dakle, danas sam sa istim osjećanjem. Gospodine Jovičiću, prema indeksu prosperiteta, zemlja u kojoj ste vi živeli, danas ste ovdje u Srbiji, je jedna od srećnih zemalja. Kažu, Norveška je najsrećnija zemlja sa $54.000 po stanovniku, zatim tu ide Danska, pa potom Australija. Na 44. mjestu, jutro sam gledao, je naš susjed Hrvatska. Nas nema na toj listi. Šta je u stvari sreća jednog Australijanca ili, na primjer, našeg čoveka, pošto je svaki treći čovek Srbin živi van Srbije, šta je njegova sreća u Australiji, na primjer? Sreća. Evo samo da vedem se i nastavi i na profesora Božovića. Možete. Godine 90. su bile dramatične, odnosno baš 89. za Kinu i Australiju. Znači, Kina znamo da je bila bukvalno u glavi posle Tiananmena. Australija je sprečena da izvozi u Britaniju, jer nije mogla ući u Europsku uniju, kao mi danas, ali tako. Te se naše zemlje u šoku. Međutim, oni su se okrenuli svojim snagama, znači velikom štednjom, velikim naporima da se dobace do drugih tržišta, jel tako, do izvoznih tržišta, i za samo 14 godina, recimo, Kina je 10 puta povećala svoju proizvodnju, to je svetski rekord, Australija također, ali su koristile fantastično internet. Dakle, formula uspeha, a i prosperiteta u čitavu istoriju čovječanstva, time se bavim, je brzina dobačaja. Eto, znači to je poenta što vi govorite u vašoj knjizi, virtuelne firme. Dakle, te dve zemlje, uopšte Azija danas pre svega fantastično koristi internet da pojeftini proizvodnju, da se dobaci, i mislim da to može biti formula uspeha i Srbije. Pa mislim da je formula uspeha upravo zemalja o kojima vi pričate realni sektor. Oni su zaposlili svoje ljude, imaju neke robe koje prodaju drugim ljudima i možete da nam kažete malo u strukturi, pošto ste i to analizirali, koliko jedna Amerika zarađuje na realnom sektoru, odnosno na proizvodnju, a koliko na marifetluku, odnosno, rekao bih, na manipulaciji ili špekulaciji? Pa, sinoćni pripremni razgovor ste me stimulisali, ja sam celu noć stvarno to upređio i ovo je sad premijerno jedni podaci. Dakle, jednostavno, znači, Kina je pre 3 godine pretekla Nemačku, pa pre godinu dana Japan, Amerika ima formalno duplo veći GDP, međutim, ako se uzme samo onaj realni sektor, Kina je pretekla i Ameriku, dakle možda prvi put to saopštavamo, to je 4,2 trilijona dolara je proizvodnja naše Kine, agrar plus industrija, a Amerika samo 3,35. I ne kažem i to, kao sad što mnogi podcenjuju Srbiju, tako su Australiju podcenjivali, znate, bivši zatvorenici, kriminalci, i bave se staromodnim stvarima, jer Australija je smatrana staromodnom zemljom jer se i dalje držala svojih resursa, poljoprivrede, industrije, imala je manji sektor usluga, međutim ispostavilo se da to ima šanse. Tako da i Srbija, recimo, malo ljudi zna da je Srbija jedna stvar u kojoj je svetski rekorder, to su maline. Dakle, mi samo kad bismo uključili model
sad imamo 3 zemlje, model Kine, Australije i Turske, koje fantastično koriste svoju dijasporu. Evo primjera radi, moja ambasadorka Australije, znači ove druge zemlje, ona nas mesečno okuplja 10-ak privrednika iz Australije kao australijsku dijasporu da bi pomogla izvoz Australije. A naš ambasador u Australiji to nije radio ni jedan put. Dakle, kaže Srbije. Dakle, korišćenje, evo sad Turska. Turska je bukvalno pobedila Grčku, koristeći svoju dijasporu da izvozi svoje proizvode. Znači, kad bi mi sa najvećom dijasporom u regionu, i to u najbogatije zemlje, Nemačka, Francuska, Austrija, iskoristili da naša ta dijaspora, umjesto da bude jadna na građevinama, se zapošljava i čišćenjem, da bude, da otvori, što smo pričali, svoje radnje srpskih proizvoda, da takođe uključimo seoski turizam. Dakle, mi možemo i za kratko vreme, kao što je jedna organizacija, čiji sam ja privrednik koji ste vi zvali ovde u goste, dakle, ona je za samo 6 godina, od 900 do 910. Srbe izbacila kao ključni ekonomski faktor Austrije, koja je na kraju i vojno uspela tu Austriju da pobedi. Dakle, moguće za kratko vreme napraviti... Evo, profesor Božović traži reč, ali da se... Hoće da prokomentarišete. Biću kratak. Ovo što je ovdje rečeno, mene upućuje na našu realnost. Realnost političke elite koja je u borbi za vlast izgubila grdno vreme. Ja ih nazivam vreme ubice. Sve je ovo moralo i moglo brže da se dešava i dinamičnije da se ostvaruje. Jer u politici što nije urađeno danas, bit će izgubljeno sutra. To je činjenica i meni se čini da mi imamo ovdje problem kompetencije i kadrova. Ako su u vladi po receptu političkog dogovaranja i političkog interesa i političke trgovine ljudi koji odgovaraju svojoj partiji, svojoj stranci, a ne konačno zajedničkom interesu ili onome da vlada sobom, da vlada bude bliska onome što je jedan modernitet i kompetencija, onda mi imamo ovu situaciju. Ta situacija se mora promeniti. Moramo, dakle, tu biti jasni da ne može ovako i ne može ovoliko biti prisutna partijska logika u stvarima koje se tiču civilizacije, kulture, vrednosti, pa i ove političke dinamike o kojoj je govorio naš sagovornik. Dobro, mi smo demokratsko pluralističko društvo gde partije ipak imaju svoj udeo u, rekao bih, režiranju naših života. Ali evo da krenemo sada od jedne druge stvari. Malo pre sam postavio pitanje, pa ste mi malo izudali, gospodine Jovičiću. Želeo bih da kažem da 26. decembra proračun Vlade Republike Srbije, to jest naš budžet, je stigao u Skupštinu. Već danas, 26. biće rasprave oko toga. Narod traži novac, očekivanje su velika, bolji život. Recite mi, sreća. Šta je sreća? Ili, ako hoćete, čega bi građani Srbije trebalo da se stide, a u čemu da uživaju kao sopstvene sreće? Hvala, ja ću dati odgovor na prvo pitanje. Dakle, kad je reč o sreći, vrlo je važno da država ima značajan budžet. Recimo u Australiji svaki državljanin ima pravo na državnu penziju, radio, ne radio. Dakle, velika stvar, ali oni koji su imućni, koji su uspeli, oni tu penziju nemaju. Dakle, ja se ponosim u Australiji što ja neću imati pravo na državnu penziju. Dakle, to je po mene. I drugo, sreća je vezana i za prosperitet, za osjećanje napredovanja. To nama sada nedostaje. I moralne vrednosti, danas je to kultura. Ovaj privrednik Matijević, on imao slogan rad, štednja, čestitost. Meni se smeju danas svi, kaže, gde nađe rad, štednju, čestitost, pa to je bukvalno kao đavo od krsta beže od tih formula. Mislim da cijela zapadna civilizacija je u krizi, jer te neke večne vrednosti, rad, štednja, čestitost je potisnuto dole. Znači, danas je potrošnja u zapadu glavna, nemoral je vidimo. Srećan čovjek u Australiji, onaj koji plaća porez ili gleda da izvrda kao u zemlji Srbiji, da, što reče profesor Božović, da opšti interes zanemari i da ga pretoči u svoj lični sopstveni. Nas prvo što nauče imigrante u Australiji, posebno ove koji su malo uspešniji, da je ponos plaćati porez, kaže, I am now fortunate, we have to help less fortunate. Dakle, nama se danas posrećilo i mi sa zadovoljstvom treba da pomognemo porezom one kojima se danas manje posrećilo. To je igra reči fortunate je i za bogat i za srećan. Jer tamo uče čoveka da
pravi čovjek mora da rizikuje i u deo rizika je i da bankrotira. To nije krivično delo. Onda će biti na državnim jaslama neko vreme dok se ne podigne ponovo. Dakle, ali država mora da mu obezbedi. Mora da mu obezbedi. To je jedna poenta i recimo zanimljivo je da Australija pola žena je zaposleno u tom sektoru koji finansira država, to je nevladin sektor i tako dalje, trećina muškaraca. Dakle, prosperitetne zemlje kao su Norveška, Švedska, oni dalje imaju jak taj budžet koji finansira te neke uloge, ali ne kroz državni aparat. I još nešto što neguje Australija, a i Kina, pa i Turska. Recimo, Kina ima jedan fenomen. Tamo se i dalje, 4000 godina, u državnu službu primaju samo oni koji pobede na konkursu najboljih studenta gdje konkuriše 10 miliona ljudi. Znači, umesto eksperata, talenti i ljudi koji znaju da organizuju kompaniju, državu i tako tako. Profesor Božoviću, odgovornost, ajte, sreće smo pričali i prošle godine, odgovornost, šta je to odgovornost, šta reč odgovornost? Oko sreće, da kažem, nema gotovo teže kategorije u teoriji od sreće, jer je to kategorija krajnje neizvesna, ali ja držim da je srećan onaj čovjek koji je slobodan, ili koji je gospodar svoga života, ili čovjek koji nije zavisnik. A mi vidimo da imamo zajednicu koja je zavisna od drugih i u mrežama zavisnosti, a i naši životi su negdje umreženi u tu zavisnost. I to je problem sad, ko smo mi u toj priči? Jer ostaje pitanje da li možemo stići do sebe i najboljih svojih mogućnosti i ako ne stignemo do onoga što jesmo, a pritom budemo ono što se od nas traži, onda mi nismo srećni. Ja mislim da je to važno za samu sreću. Oko odgovornosti, negdje je Max Weber rekao, političar, važno je reći to za političare, ovdje političari odlučuju o našoj sudbini. I to malo više nego što bi bilo normalno u cijelim oblicima života, gdje bi i građani morali se pitati o tome kako će biti njegova sudbina i njegova budućnost. On je rekao, političar mora biti čovjek od strasti, čovjek od mere i čovjek od odgovornosti. To su tri bitne karakteristike političara. Pazite, kakav je naš političar ovdje? On ima strast, ali onu ekstremističku, partijsku, partikularnu, interesnu strast. To je sporna strast. Jer tamo gdje je ekstremizam, tu smo već na granici patologije. Mera. Ovdje je izgubljena mera. Izgubljena mera u pravima, dužnostima i izgubljena mera u odnosu na odgovornost. Ovdje nema odgovornosti, manje više. Ako se pitate o odgovornosti nekoga, vi ćete vidjeti kako on elegantno, u tome smo napravili pravu veštinu, odgovornost vezuje za nekoga drugoga. I uvijek je odgovoran onaj drugi, onaj treći, onaj veći, onaj do koga ne možemo doći.